Roditelji su me napustili, a sada traže da ih izdržavam. Verovali ili ne, ovo nije filmski scenario, već životna priča Lukasa Pereza. Bivši fudbaler Arsenala nedavno je napravio iznenađujući transfer iz rodne Korunje u PSV Eindhoven. Mnogi su se pitali zašto, a sada je konačno otvorio dušu i ispričao svoju istinu. Kada sam imao 2 godine, roditelji me nisu želeli, ostavili su me u sirotištu, a sada traže da ih izdržavam do kraja života. Odbačen i prepušten sam sebi, Perez je odrastao uz baku i deku, a roditelji setili su ga se tek kada je potpisao unosan ugovor sa Arsenalom. Počeli su da traži novac, ali priča tu nestaje. Ove godine otac mu je uručio tužbu i traži da ga sin izdržava do kraja života. Perez priznaje da mu je stres potpuno iscrpeo snagu i da je to glavni razlog zbog kojeg je napustio Deportivo. Prošao sam kroz pakao, moji susreti sa ocem nisu bili prijatni. Umesto da uživam u fudbalu, vodio sam pravnu bitku sa ljudima koji su me napustili kada su mi bili najpotrebniji. Na kraju poručuje samo jedno: Bog mi je dao divnu baku i deku, oni su mi bili porodica, a ovi drugi ih ne želim da vidim. Sud će uskoro doneti odluku da li Lukas Perez zaista mora da izdrža roditelje koji su ga napustili. Šta biste vi uradili na njegovom mestu?